Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Ishyaka CCM ryemeje Perezida Samia Suluhu Hassan nka kandida perezida mu matora yo guhatana intebe y'uruti izindi muri Tanzania mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Ni igikorwa cyabaye mu buryo butunguranye buko cyabaye imburagihe ukurikije uko abanyamakuru muri iki gihugu babyandika. Ikinyamakuru The Chance cyanditse ko ari ubwa mbere bibayeho muri iki gihugu, aho ishyaka ryemeza kandida perezida nta matora y'ibanze abayeho kabone n'ubwo yafatwa nk'umuhango usanzwe, ariko nibura ngo byaheraga mu midugudu bakagera ku rwego rw'igihugu. Iki kinyamakuru kibona ko Madame Samia yabashimuse ishyaka ku mugaragaro, kuko cyerekana ko ubundi byajyaga bitangazwa mu kwezi kwa 7 cyangwa se mu kwa 8, ngo n'ubwa mbere ishyaka ritangaje uzayihagarara mu kwezi kwa 2. The Chance yanditse ko muri iyi nama nkuru y'iri shyaka kwemeza umukandida ku mwanya wa perezida bitari biri ku murongo w'ibyagombaga kwigwa mu minsi 2 yamaze, ariko abanyamuryango babizanye byo gukina birangira Samia Suluhu Hassan ahawe ishyaka. Ubusanzwe muri iri shyaka inama nkuru yagombaga kwiga kuza vice perezida w'ishyaka, cyane ko usanzwe ari vice perezida bwana Philip Mupango yandikiye Perezida Samia Suluhu Hassan amubwira ko atagishaka kuba vice perezida wa Tanzania, ashaka ikiruhuko akajya kwiyitaho kuko mu myaka 68 nta kanya yigeze yibonera. Iri yegura rya vice perezida Mupango Samia yavuze ko yaryemeye, ariko amusaba gukomeza kuba vice perezida w'iki gihugu kugeza mu kwezi kwa 10 amatora arangiye. Ibi byatumye Dr Emmanuel Nshimbi usanzwe ari imbere mu ishyaka wari uherutse kugirwa umunyamabanga mukuru wa CCM ari uhabwa amahirwe yo kuziyamamaza nyine Perezida Samia Suluhu Hassan yazatsinda amatora akaba vice perezida w'iki gihugu, agasimbura Dr Mupango wigeze kugarukaho cyane mu itangazamakuru ko yapfuye nyuma y'urupfu rwa Dr John Pombe Magufuli. Ishyaka CCM ryemeje Samia Suluhu Hassan no muri Zanzibar bemeza Hussein Mwenye, bivuze ko bombi bari muri manda zabo za nyuma ukurikije itegeko nshinga rya Tanzania. Itegeko nshinga rya Tanzania rivuga ko umukuru w'igihugu urangije manda y'uwagize ikibazo akamara imyaka 3 ku butegetsi abarwa nk'uwakoze manda yose. Bivuze ko Samia Suluhu Hassan aramutse atsinze amatora mu kwezi kwa 10 uyu mwaka atazongera kwemererwa kwiyamamaza kimwe na Mwenye. Madame Suluhu akigera ku butegetsi yabonwaga nk'uzanye ihumure mu gihugu, bivuga ko cyari cyarakizwe ku ngoyi na Dr Magufuli yasimbuye, ariko ageze ku musozo wa manda yaramaze kujya ku rutonde rw'abanyagitugu kuri uyu mugabane. Inkubiri yavuba ahangaha yo gushimutwa, gutabwa muri yombi n'iyicwa mu bugome ry'umutegetsi wo ku ruhande rutavuga n'ubutegetsi muri Tanzania isa nk'irimo gutuma urumuri rw'icyizere muri politiki cyari cyazanywe no kugera ku butegetsi kwa Perezida Samia Suluhu Hassan mu mwaka wa 2021. Ibyo byose ngo birakendera. Habayeho kwiruhutsa cyane ubwo Samia perezida wa Tanzania wa mbere w'umugore yageraga ku butegetsi. Amashyaka atavuga n'ubutegetsi yemererwa gukora mitingi no kunenga leta nta bwoba ko byagiraho ingaruka zikomeye, ariko hari guhangayika gukomeje kwiyongera ko Tanzania irimo gusubira mu gihe cy'ubutegetsi bw'igitugu bwamubanjije John Pombe Magufuli. Mu mezi make ashize babiri mu rwego rwo hejuru bakuru batavuga n'ubutegetsi batawe muri yombi inshuro 2, na wundi wo hejuru utavuga n'ubutegetsi ari Kibaho yarashimuswe, ariko umurambo we uminwa waside n'abantu bamushimuse batamenyekanye. Tundurisa umukuru wungirije w'ishyaka rya mbere rikomeye mu yatavuga n'ubutegetsi muri Tanzania rya Chadema agira ati ko ibintu bimeze muri politiki muri Tanzania biteye impungenge ku rwego rwo hejuru cyane. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi basabye ko kanya hagariko gufunga uko bishakiye, ndetse banasabye ko hakorwa mu perezida yigenga kandi akozwe mu mucyo. Mu gisubizo cya Perezida Samia Suluhu Hassan yaburiye abo hanze ngo birinde kwivanga mu bibazo bya Tanzania, ariko yanamaganye iyicwa rya Kibaho ndetse ategeka ko hakorwa mu perezida yihuse. Mu kubasubiza Perezida Samia ati igihugu cyacu kirimo demokarasi ndetse buri muturage afite uburenganzira bwo kubaho. Ati birababaje ko urupfu rw'umuvandimwe wacu Kibaho rwarateje induru nyinshi gutya yo kwamagana agahinda n'ibirego byo kwita leta abicanyi. Ati ibi ntibikwiriye, urupfu ni urupfu. Icyo twebwe abanyatanzania tugomba gukora ni ugushyira hamwe tukamagana ibi bikorwa. Umusesenguzi wa politiki muri Tanzania Thomas Kibwana avuga ko bigaragara nkaho nta kubwizanya kuri mu mashyaka akomeye. Ibyo bikaba byaratumye ibiganiro bigamije kugeza ku mavugurura bihagarara. Yongeraho ko nubwo guhangana bishobora kuba binogeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo babone amajwi ngo byenyegeze ubushyamirane. Kibwana avuga ko Samia yari yagaragaje ko afunguye cyane mu biganiro, ndetse kuko abibona nka perezida ishyaka Chadema ryafunze imiryango yerekeza mu biganiro riyoboka ibikorwa byo kwigaragambya. Mu ntangiriro Samia yibanaga cyane ku ntero yamamajwe cyane mu nyuguti enye za R, ni ukuvuga ubwiyunge, ukwihangana, amavugurura no kongera kubaka, reconciliation, resilience, reforms and rebuilding. Ibyemezo byo kwiyunga n'abatavuga n'ubutegetsi no gutangiza amavugurura cyane cyane ubwo yasaga nk'utari ku gitutu cyo kubikora byatumye ashimagizwa muri Tanzania no mu mahanga. Haracyari ibimenyetso by'isura nziza ariko ngo ashaka kugarura. Cyo kimwe na Magufuli ari mu ishyaka rya CCM ryatsinze buri matora ryitabiriye kuva Tanzania yabona ubwigenge mu 1961 ku Bwongereza bwayikolonizaga icyo gihe. Ishyaka ACT Wazalendo rya kabiri rikomeye mu mashyaka atavuga n'ubutegetsi muri Tanzania rivuga ko gahunda ya Samia y'amavugurura ishobora kuba yaraburijwemo n'ubwoba bwa CCM ko ishobora gutsindwa amatora. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Sudani y'Amajyepfo. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe bati yes muri Sudani y'Epfo basabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC gukora iperereza ku bwicanyi bukorerwa abaturage babo muri Sudani itegetswe na General Burhan. Depite Joseph Aguabor wo mu ishyaka National Democratic Movement
Movement Party in the South Sudan Opposition Alliance yabwiye Radio Tamazuzi yo muri Sudani y'Epfo ko ibikorwa bya kinyamaswa bikorerwa abanyasudani y'Epfo muri Sudani ya ruguru bukwiye kwamaganwa na buri wese ufite ubumuntu, kandi asaba ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ruca iteka ko agatsiko ka gisirikare kari ubutegetsi bwa Khartoum n'agatsiko k'umutwe w'iterabwoba abanyasudani y'Epfo bicirwa muri Sudani ya ruguru n'impunzi zahunze imirwano, abategetsi bagasanga hari impunzi za Sudani ya ruguru nazo zahungiye muri Sudani y'Amajyepfo nabo bazishe byazabihorahorana ridashira. Akaba ariyo mpamvu basaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha guhaguruka bakamagana ubwo bwicanyi. Impuguke muri politiki zisanga icyakorwa ngo nyajuba bareke kwicirwa i Khartoum n'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi. Abo basesenguzi banasabye ko Sudani y'Epfo ikoresha itangazamakuru rikagaragaza ubugome abaturage bakorerwa muri Sudani baturanye, isiga haguruka igafata ingamba. Ikindi zagaragaje nuko usanga n'abadiplomati ba Sudani y'Epfo muri Sudani batanazi umubare w'abaturage baba muri Sudani ya ruguru. Nk'ubu Radio Tamazuzi itangaza ko imyigaragambyo y'abaturage bamagana ubwicanyi bukorerwa abanyasudani y'Epfo yaberaga mu ntara y'Iwabo muri leta Western Bahru El Ghazal yaguyemo abanyasudani y'Epfo 2 n'abanyasudani 3, abandi benshi bagakomereka. Iyi radio yavuze ko imyigaragambyo yamaganaga ubwicanyi bukorerwa abanyasudani y'Epfo baba mu ntara ya Wad Midani muri leta ya Al Jazeera muri Sudani ya ruguru bishwe n'ingabo za leta. Abategetsi mw'iyo leta bamaganye imyigaragambyo yaguyemo abantu, ariko bavuze ko abaturage ba Sudani y'Epfo bashobora kuba bararakaye kubera ubwicanyi bukorerwa bene babo muri Sudani ya ruguru. Aba bategetsi ba leta ya Western Bahru El Ghazal basabye abanyasudani y'Epfo kumenya uko bitwara mu burakari bafite, ndetse bizeza ko bateje izi mfu zose bazabiryozwa n'ubutabera. Sudani y'Epfo yomoye kuri Sudani ya ruguru 2011, ariko kuva icyo gihe iki gihugu nta mahoro kirigera kibona. Ninyabije muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe imirwano ikomeje mu nkengero z'imisozi ikikije umujyi wa Sake muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu birometero bitagera kuri 30 ngo ugere mu mujyi wa Goma. Abaturage batuye mu mujyi wa Sake bavuze ko batashoboye gusinzira kubera ibibombe birimo kuraswa n'impande zihanganye. Abarwanyi ba M23 begereye umujyi wa Sake nyuma yo gufata no gufunga byuzuye agace ka Minova kerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano igaruka mu majyaruguru yegera umujyi wa Sake wari umaze igihe ufite agahenge. Ibibombe byinshi birimo kugwa mu misozi ya Kimoko ikikije Sake, mu gihe abarwanyi ba M23 bavuye muri Masisi, abandi bakava muri pariki y'ibirunga bya Nyiragongo barimo kurwana n'ingabo za leta FARDC ziri mu mujyi wa Sake, abandi bari mu Bambiro werekeza mu mujyi wa Goma. Ni imirwano ikomeje gushyira umujyi wa Goma mu kaga, mu gihe umujyi wa Sake wafatwa na M23. Abari mu mujyi wa Goma baba basigaranye inzira 3 zo kuwuvamo, harimo guhungira mu Rwanda, guhunga banyuze mu mazi y'ikiyaga cya Kivu no gukoresha ikibuga kinini cya Goma nubwo bitaba byizewe. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bazenguruka umujyi wa Goma, ndetse imirwano ikomeye imaze iminsi ibera muri teritwari ya Nyiragongo mu kirunga cya Nyiragongo, mu dusozi dukikije Bibumba, Amabere y'Inkumi, Kanyamoro ndetse na Kirimanyoka. Mu gitondo cyo kuambira amabombe menshi yumvikanye mu bice bya Kamuronza muri teritwari ya Masisi yegereye Sake, aho ingabo za FARDC zishaka kwirukana abarwanyi ba M23 bazengurutse Sake bavuye muri Masisi, abandi muri pariki y'ibirunga berekeza Ishove na Bukarara. Uretse gufata umujyi wa Sake, abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karere mu duce nka Rumbishi ahakungaye mu mabuye y'agaciro. M23 ikomeje kwambura ibice bitandukanye ingabo za Kongo, mu gihe perezida wa Kongo Félix Antoine Tshilombo yatangaje ko adashobora gushyikirana n'izi nyeshyamba. Ibi nafata ko byaba ari ukurenga umurongo utukura, mu gihe bamwe mu baturage n'abasirikare batangiye kumusaba kuganira nazo mu kwirinda gukomeza kumena amaraso no gushyira abaturage mu kaga. Amnesty International kizagaragara raporo ishinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'utwe M23 gukoresha ibisasu bituruka mu duce dutuye cyane two mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muri raporo yashyizwe ahagaragara ku wa mbere, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wasabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC gukora iperereza kuri iki kirego no kugeza abakoze ibyaha mu butabera. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukomeza uvuga ko abaturage benshi bicwe n'izo ntwaro z'ibisasu biturika zangiza cyane mu turere dutuye cyane kubera ko bishobora kugira mu kwangiza ngo haba hatazwi neza. Amnesty International itanga urugero ko ku itariki 3 Gicurasi umwaka ushize aho ivuga ko roketi nyinshi zageze mu nkengero za Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Imwe muri izo ngo yaguye mu nkambi y'abantu bavanwe mu byabo, amahema menshi yaragurutse, abasivile 18 barimo n'abana 15 baricwa, imibiri yabo iratanyagurwa. Muri raporo yayo umuryango utegamiye kuri leta utanga izindi ngero kandi wamagana ikoreshwa ry'izi ntwaro zirasa mu ntera ndende zifite ingufu nyinshi z'ibiturika kandi zishobora kwangiza ahantu hanini. Amnesty International igira iti bombe, ibisasu by'intwaro za rutura, misile, roketi, inyinshi muri izo ntwaro zigira ingaruka mbi mu turere dutuye cyane kuko zidashobora kwiburwa neza, nk'uko ikinyamakuru Actualité cyabyanditse. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe urwego rushinzwe amagereza muri Uganda rwahegase po bambari ba Dr. Kiza Besigye barushinja kwanga ko agemurirwa ngo apfe mbere y'itariki yo kumanikwa hawe na Jenerali Muzikeni Rugaba wavuze ko umugambanyi Besigye azamumanika ku munsi w'intwari wizihizwa mu kwezi kwa gatandatu. Ikinyamakuru Nere Poste cyanditswe umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kampala yatangaje ko aheruka kujya gusura Dr. Besigye gireze kanga ko mu ifunguro yarajyanye
avuga ko bishoboka ko umunyapolitiki Kizza Besigye azazira murenguzi mbere y'itariki ubutegetsi bwavuze ko buzamumanikira. Icyo kinyamakuru cyanditse ko umuvugizi w'amagereza muri Uganda yavuze ko abambari ba Dr Kizza Besigye bakwiye kwibuka ko atari impuguke mu magereza kandi ko gusura ufunze bita kugira impuguke ngo wamamaze ibinyoma. Uyu muvugizi yavuze ko gereza isanganwa amabwiriza yo kugaburira abantu bafunze kandi ko amategeko akurikizwa kuri buri wese ufunzwe yaba Kizza Besigye cyangwa abandi. Uwo muvugizi yavuze ko abashinzwe gucunga gereza aribo bamenya niba ibiribwa byakwakirwa cyangwa se ntibyakirwe. Yavuze ko bashaka kwamamaza impuha ko Besigye azicwa ari abashaka guharabika igihugu kuko bamufunze kenshi kuva 2005 nta wigeze amwica kandi bitarabananiye. Uyu muyobozi wungirije w'umujyi wa Kampala avuga ko Dr Kizza Besigye yabateganya gukora imyigaragambyo yo kwicisha inzara akagwa muri gereza kuko afashwe nabi. Umunyapolitiki yatawe muri yombi mu kwa 11 avanwe muri Kenya. Ubu arashinjwa kugambirira gukuraho ubutegetsi akoresheje imbunda afatanije n'abanyamahanga. Besigye w'imyaka 68 yayoboye ishyaka FDC ahatana ndetse atsindwa 4 kose mu matora ya perezida na Museveni kuri ubu ugiye kumara imyaka hafi 40 ku butegetsi. Yahoze ari muganga wihariye wa Museveni ariko yaje kuba umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Yanavuze ko Museveni ari umunyagitugu. Yavuze ko amatora ya perezida mu gihe cyashize yabayemo uburiganya, ikirego leta ya Uganda yakunze guhakana. Mu cyumweru gishize ubwo General Muhoozi Kainerugaba yagarukaga ku rubuga X yaravugishije abatari bake avuga ko azabamba Dr Kizza Besigye ahamagajwe mu nteko ngo asobanure ubutumwa bwe butavugwaho rumwe. Avuga ko atakwita abo yita ibigoryi by'abadepite ahubwo azanabifunga. Umunyamategeko wunganira Kizza Besigye yasirukwa bw'ikinyamakuru Chimp Report ko umukiriya we kuri ubu yajyanwe muri gereza ya Ruzira ariko agafungirwa ahantu ha wenyine nta ubasha kumugeraho. Bwana Rukwago yavuze ko ubuzima bwa Kizza Besigye buri mu mazi abira ndetse ntanatinya kuvuga ko waba ari umugambi wa leta ya Kampala kumwivugana akurikije uko ibintu bimeze. Mu cyumweru gishize gereza ya gisirikare ya Makindye yamwimuriye muri Ruzira kugeza mu kwezi gutaha kwa kabiri, ariko Rukwago yavuze ko uko biri kuri ubu ngubu nibana mbere kuko wowe wapfaga kumubona, ariko ngo kuko ari umugambi wo kumwica nta kundi bari mu murangize hatabayeho iyicarubozo no kumufungira hawe.